akobo kitwa preauricular sinus kaba ari akobo kadasanzwe abantu bamwe bavukana ku gice cyo hejuru y'ugutwi, nubwo bakavukana usanga atari benshi. Mu Bwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga gafitwe n'abantu bari munsi ya 1%. Muri Aziya n'ibice bimwe na bimwe bya Afrika ukagasangana abantu bagera kuri 4%. Ako kobo ubusanzwe usanga ari byo bita malformation, ugenekereje mu Kinyarwanda kakaba kakwitwa inenge umuntu avukana bitewe n'uko zimwe mu ngingo z'umubiri zitabashije kwirema uko bikwiye umwana bakiri mu nda ya nyina. Gusa ariko nanone ngo birashoboka ko umuntu yakavukana gakomoye kuri umwe mu babyeyi be. Mu mwaka w'1864 nibwo katangiye kuvugwa cyane, nyuma y'uko umuhanga mu bya siyansi witwa Van Hessinger yari amaze kugaragaza ubushakashatsi yagakozeho. Ubusanzwe kagaragara ku gutwi kumwe, ariko abasaga 50% mu bakavukana ngo hari igihe usanga bagafite ku matwi yombi. Abakoze ubushakashatsi kuri ako kobo bavuga ko akavukanye adakwiye kugira ubwoba, kuko nubwo kaba gaterwa n'ibindi bintu bitandukanye kadashobora gutera ibindi bibazo. Ikintu gikunze kubaho ngo nuko kafatwa n'indwara ya infection, ariko ngo iravurwa ikanakira mu buryo bwihuse, nubwo hari igihe byaba ngombwa ko kabagwa. Uretse utwoba abantu bamwe bavukana hejuru y'amatwi, hari utundi tugaragara ku matama y'abantu bamwe na bamwe iyo basetse, ariko hakaba n'abandi batugira hejuru ku matako. Nubwo utwo tundi bamwe badufata nk'uturango tw'ubwiza, abahanga mu by'ubumenyi bw'umubiri wa muntu bavuga ko natwo ari inenge umuntu avukana, bitewe n'uko hari ingingo z'umubiri we ziba zitariremye neza kiri mu nda ya nyina.